Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NTP dimanapun dari ayana, ya kami klarifikasi sagedeng. Munon NTP te aktif-aktif, tanya langsung yo kan si Sapro ya. Jaing mas siapa yang lagi? Sibuk pemburu ringgit. Pemburu ringgit cina saya tanya. Coba nulain aja. Sero, kunon sero. Ada ya. Ya bisa nyarao budak ya kunon cina orang tengin video yo. Kurang sibuk sekolah. Sibuk sekolah. Yo nulain kadar yo. Ulah cari cing we atuh. Kunon coba ngomong. Nah gitulah ya. Jadi ngomong video baru kudu paham budak kita secara kolak bagaimana. Diamin. Nah disyamin tayo. Ya. Mau dong. Nah, Geus lah. tuh, bentak menjales. Oh. Iya kami ceritanya anak nyion ya. Lucu kudu ditonton bae nya. Enak. Kita ngabuli besoknya. Oke. Siap. Biang ya jangan ngevlog mah lokasi nak gagah ya pang viral video ai doang nama mun ngevlog tong keret bagus jadi tadi ngik bay aduh kumat channel buluk toto maju ya yang lah ajar bay lah hubul deh ya ing ngevlog baik itunya di dia. Halo Brek, hari ini gua berada di, waduh, takut juga ya. Tapi demi konten gua berani. Oke guys, mungkin kita harus mengucapkan panumpang, gua berada di mana ini? Panumpang guys, gua takut sekali di sini. Aduh, mana nggak ada orang lagi. Aduh, nyari yang rame aja yuk. Gimana yuk? Terus lah, tuturkan aing, yuk. Jadi itu doang nama rame tuh, loba budak. Yuk. Aduh, budak, kemana duit aing yang mainnya gede? Tah meuli beas sakarung. Leungit deh, aing. Mana di ieu duit? Balik main mau dibere nyatu ieu ku kolot aing. Mana duitna gede deh. Ih, aing ieu mah kabeli beas sakarung. Setelah aing mau nyerah, di dia kitu. Brengsek eta si Unyo. Kemana saya tekon jangan terpanggil-panggil. Saya tak ih. Tadi lah aing ngadeulin lagi. Jadi deung-deung ge batur aing ge eta ih. Hideungna teh urang ya belum mantang. Aing heubeul cok panggil. Aduh aing saya teh mamun kelaparan teh sok maling foto. Aing maling foto naon di si bangkong diurab. Ih. Kemana saya tak ngalirkan doang. Wih, ngalir amat aing bro. Tahu aja aing. Yuk. Wih. Ya kurang-kurang gitu mana botak. Naon saya tak. Kurang-kurang gitu ngising gitu satu orang meong ngising na. Ih. Cetak bae. Ma, kumaha ieu ma, aing mau libere nyatu doang nama ieu kumaha. Ih, aing kemana di ieu duit? Oh, jam Hoi, goblok dia sakieu aing rieutna kerean duit. Ya bolon, jangan duit tidinya. Ih.
goblok emang ke dia mah. Duit aing leungit tas ngising di dia tadi. Dia kenyangan duitnya. Oh, punggung mah. Usai itu kayak itu dia. Wih, aing mantuan geus ih. Wih, aing mantuan ih. Ih, sio. Kayak itu dia kan Geus aing dipaling mantuan, deui geus ku slow dia. bae euy, aing mantuan moal euy. Oh, tapi ulah dipaling dia nya. Oh, moal euy, slow bae moal. Di dia yo, di mana? duit lah yo. Di dia. Di mana? Di dia tadi mah. Dia mau kumataina jeung dut bisa leungit ka dieu. Tadi aing ngising aing leumpang ka dieu leungit. Atuh kumataina, koneng dong taina. Anjir, kok aing duitna. Wih, jas manja. Wih, Wih. Goblok buang seta. Goblok si napis mah ima aing carekan kumaha aing. Lumayan lah aing. Kucing beli rokok, saselop dia. Lumayan lah, pada seta lumayan. With it, dab with it, hit the photo stop with it. And if Mantap you hati stop, di jerak. then you hit the molly Kopi bar. ayah, rokok ayah. Dab with it, hit the photo ayah stop. sana, And Aryo. if you stop, then you hit the molly bar. Lean with it, dab with it, Kopi hit the photo ayah, stop. And if rokok you ayah. stop, then you hit Rico the Pilo molly bar. Remix. Goceng ngopi jadi imalah aing. Kopi gede, ciki pondok gede. Woi. Dan naon sih joget di takalan. Aing tasar jomblo heuh. After you stop, Ayan dong nama saya. Nah, hidung. Dong boleh mantang. Sampai kena ku aing. Remix. Jurik daun anu merasuki seta lah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma kasumtu. Waduh alamtu. Allahumma baik lana. Timur dekat ada benar. Wah. Jangan naon di sio. Ya kunaon dikit tuan nunggu maayan. Aing mah senang bos, tadi nangon dia kebal. Astaga, kadel aku dia. Tak kopi aing, rokok aing enggak sekali diuk. Benar benar pihak sakit dia yuk. Tadi aing nangon dia kebal. Jangan. Udah mana mah? Jaga angges-angges, Yang di mana nih eta? angkut tangkil. Keke, aing boga kabar gembira jeung dia yo. Gembira naon yo? Aing manggih duit goceng. Geus, kuare orang belanja deui. Rokok saselop, kopi 2. Ya, Siap, amun aing kembalian jeung dia. sorun amat. Mas kadio, tah rokok teh aing kana tak isap. Dia. Aing halus ka warung, aing keur ngadi DJ. Oh, geus lah. Aing rokok ieu aspro. Gantian aing coba ya main. Nggak sih bisa gitu main no bihain main segala lah. Ih, dia teu ngartikeun kana aing. Kumaha neuk indahna aing nongkrong. Aing pati cuekeun kieu. Tah aing. Atuh bae naon umat teh. Aduh, awajingnya egois amat ya ini sorangan be. Poe ngah, tanggon aing. Poe ngah, tanggon aing ji. Geus mamainkeun bae. Dengan umat urang. Ayo geus ge. Sorangan bae mah. Oh, Ayo. Woi, jadi itu budak tuh. Budak kenapa? Remix. Ah, anjing aing teh kadango. Dia nggak udah ngomong aing. Kadenge aing. kadangnya begini nyotok bae sebenarnya. Dia kemana bae serop? Dewe aku yang aktif biasanya mau nggal poe aktif bae. HP aing na dijual tah teu kadeuleu tah beubeulyan aing. Selop rokok teh beak-beak. Geus ulah gandeng tah duit aya tah goceng deui. Serang musik. Sini hutannya masih alami guys. Kita lihat di dalam tuh ada ikan-ikan, ada hilet, ada tonggeret tuh bunyinya. Oh mantap. Break. Oke guys, kita pindah aja dari sini. Tonggeretnya di sini masih banyak. Kita pindah aja ke sana guys. Oke break di sini karena tonggeretnya terlalu gandeng. Mending ke sana lihat teman. Jing jeripit der. Saya amun ele bentar ya. Siap. Bentar koy. Jing jeripit der.
Lengan aing nu Ya benang dia tak bentar Aku koin lengan sia. aing, aduh. Oh lah bentar Oh. ya. Tapat koin lengan deui ha. Bentar apa kau nau koin. Sekali deh sekali. Ayo deh. Kurang sama kurang ayo kurang dalengan aing korea lengan aing yo. bisa maju lain ngisukan yo. Ada lengan ke bawah gila aing kerja saya. Jeng jerepet ketumbar bawang, duit cantik kat modal dagang, der. Benang dah kau aing. Aduh, beak aing meuleuh sakit kebo, ieu mah gila aing mah. Tapat ngajur lengan yo. Ajur panjenengan. Boy, ada boy. Modar. Tuman dengan aing bisa macul ya guys, nyeri ku di. Aing lengan, aduh baru ieu mah. Aduh dibeungkeut mah kudu dibuat, ada lengan dia gede amat bangsat. Aduh, saing mau ngasih tari main mah deh. Ayo sini. Jeun aing mah. Oke guys, Tonggeret sudah nggak ada, kita nyari yang lain. Ada apa ya di sini? Woi, satu. Keros eta. Set dong nama. Ya, saya terkenal sih. Kenaon set setan bae. Suka dong edan bae. Ngeplok di kuburan. Ya, saya teh. Set gituan bae jeung dulu ih. Kebukan bae tah. Siap. Baik. Ngaganggu nongkrong perang bae set tah. Tadi oke break. Ih. Perang gebukan bae lah. Anak teh leungeun aing yo. Aing Angkat sih. ya. Awang duit cantik pakai bayar hutang na hutang rokok na rokok surya. Enon dia yuk. Lawan kunaon? Bro eta gini. Rangsat ada budak Digebukan ke budak. Pantesan banget da karena tau. Masalah banget. Tolong ajur kieu. parah amat ikut mulu. Dong ieu jangan kalapa. Aing teh naon tadi digebukan ku budak. Gimana aja sih? Tuh di tuh. Ya karena anjing. Keur ngeplong. Aing keur ngeplong Tonggeret malah digebukan ku budak tuh budak. Budak mah diomong. Jara rail budak eta mah. Nya, atuh dia ya deui. Bae ngeplong Tonggeret kuburan. Aing teh nyaho ge. Parah deh. Ya mana aneh bae sih aing mah. Ade kitu naon. Jangan kata sekalian. Geus korek kami mantan we nya. Lain aing nuhun nya geus dibantuan. Oh, ingin vlog di mana dia? Tadi yuk. Oh, yuk bantuan dia yuk. Geus kokok bantuan bae ya. Tadi yuk nya. Bagusnya di dieu Jadi nya. yuk bae nya. Siap nya yuk. Karunya atuh aing. Bisa yuk ke bantuan aing yuk. Rokok tadi yuk. Atuh loba ruko mah. Biang semangat aing mah kita. Ayo bantuan aing pang bagus vlog aing. Tadi bae. Tah, tadi bae nya. Bantuan vlog aing pang bagus. Itu kieu. Dia ngarep ka dieu tah. Kumaha ka dieu tah. Terus Ka dieu ya. Tah kieu. lain bagus soalnya yuk. Biang eta kieu biang. Iya bener ya. Siap bener. Assalamualaikum, gua tadi ngeplog di sini. Mungkin tapi ada yang bantuin temen gua. Makan gua dia tadi. Oke, break. Gua juga belum kenalan sama temen gua yang 2 orang tadi yang udah bantuin gua. Yang udah bantuin gua tadi ngeplog digebugin gua. Mana malah kabur, aduh, rokok aing beak diambil kabeh ku barudak, aduh, rokok aing diambil kabeh ku budak, aduh. Tah, aing tadi, dia nyaho deh, Meret. tah, menang we menang, aing seburu Tonggeret, tah barudak dulu, banget dulu, masya Allah. Dah, kerebek ya mah. Kerebek kabeh. Sahabat NTV, haturun ya sama tanggapnya kan. Sukses. Kami nambah semangat hibur darinya. Halo.